Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai kalong kami kasi kabam kwa ban penpau kerteng kabasa hasilong. Kamla syuk ban say pisa na State Bank of India. Hadian katuk ani benai ba uwei ubriu na jela Andhra Pradesh ula phak pisa syaka account jong ani kalong kami kabalong tang handus pa arpulai tingka. Uni ubriu ubana Andhra Pradesh ukerteng uke na jendra ubala phak pisa syaka ni kalong kami kasi kadeha ka arpukhanai tarik jemang arja arpusau lingba ka Google Pay kumta kani kalong kami kalalej ujorno. Syaka State Bank of India hasilong haka arpo tarik ujalliu arja arpusau namar kasngop her ka jingpoi pisa klam ka jingtip ya uta ubriu. Kani kalong kami kampoi perkhat bakan syak khang ya ka account namar da ka thap pisa kalong bet handai anda kaladon kam ban sei pisa da ka GPay bat na bank ha ubnai risau arja arpusau kam tari kam syu kumta kalalej ujorno syaki bulet ka cybercrime. Syu kani kalong kami kale kendu shibun ki jing e namar kamla ban sei ya ka pisa namar utrai jong ketika account ubala phak pisa ula phak khang ya baro ki account kumta kala penlong ya kani kalong kami bakan lej kerpat ya ka Director General of Police ke jela ka kong ainong rang kabala shimkhya ban kran yu ukhle do ki pulet na Gujarat namar uni utrai account ubasa Andhra Pradesh ula phak khang lingba ki pulet na Gujarat habe kran bat kani kalong kami kale thu baya kani ka pisa kabala poi account jongka kamdei bala phak hi da utei utrai na Andhra Pradesh hendai ki don ki brio ki bale thok ki bayo ya ka account jong u ban phak pisa shadu khandai spa praphunyongut ki brio hagalengkari India hakaba palat khat phralak sanphula hajar ladap sei na account jong de ubrio kale thu badei na kani ka daw ba uni utrai ula phak khangdut ya baro ki ti khandai spa praphunyo tali ki account ki blayo ya ka pisa nadu ki bayo pdiang khandai tingka hadu ki bayo pdiang palat lak tingka kumta kala kentui ki patba jong ka jela bakin husyar haba ki punan kam Google Pay haba phak pisa ya ki brio ki bun ki bale thok haba ya dei ba jing thap bat seitu ya ka pisa ni ko mikro betri nomor ba kadan ong ka di cha block kita da bank account jong pi sebetai lam kendiat mong ba kumno ka block ya account jong pi nga pendan kam ni kani ka GP ne UPI related tinga lab bamen kani ka ap khandai tarik usna baladan banai ba san arjar arpsau dia kadan ka pisa balas pha na Andhra Pradesh ngam ithu irau tau beriu ndrus pa arpulai pha sa account jonga hadien kata pade la pha ban on hold yang lalej ong sabang tiki ong naba dan ma pha pisa phi dia pihak ngong kamde ngam ithu tau beriu ngong ban refund ringam tep dia ka arpun riu tarik pade banai ba riu ula komplain tau beriu baka de ka account jong baka pisa na account jong ka pois account jonga di ngala ong ban transfer re ki ong em hablet FIR khnang bakin yarap ba ban clear kata ka on barkin on free sa account jonga na po na sathi po sa main branch jonga State Bank of India ni ka pisa batai ka pha mano tarik kan ka pisa ki pha ap khandai tarik banai basan arjara kusau nga pa ngam tip na benta ka ai pha ti ngam tim akan pek hira na benta ka ai ti ndang lamud ban withdraw ka pisa tiki ong ba la ka pisa jong pi long partially block ka account jong pi kamut ka pisa bathat ka rung bank ban sei pa de ngam la sei tinga pisa ba block natip ho banai ba marsumpoy kata ka message baka account jong on hold ngalej kendu yo branch manager pe ngalej ong yo branch manager jong ka branch nga amdar tim ngalej ong yo ban yarap tu ong na pe na kalian jong ni persang ban yarap hendrai kamdei ka ba national ta ka dang imla kani ka dei ka ba nasabar sa Andhra Pradesh pihak ban lej sa po cybercrime kinsa la ban yarap ya phi bat kin pen phone chato sa ki badai ban le kin sa jing thon nang thia den nga sala ban on freeze ban daw mu ya jing thon na pulen ngamla persang baro kitu kipor ba ngalet na lapul na madamping PlayStation ngalen kila persang phone ni messenger kata hi ngalari kendu banai jun madamping ngale FIR tina madamping ru kila ong nga bali film le adaka code order namar ba kini ki cyber fraud ki bun ha cybercrime ki bun ha ba fraud ti kila ajing mud nga banuan hani po cyber cell ngawan cyber cell ngai kendu ki bade hutu ki ong kini da ki hajar teli ki matum kini bar ki ong ba
Kila persang hi ban phone nang ni sathia nama nabo bang layo contact number jong uta uba officer ba pen ba freeze tiang la phone re uklem tik nang ni kila yara ban phone tamba uklem sim hira tiang la mail kami namar ki ai kata ka email ID na po bang ban sambil ya ta u DGP Gujarat ngala mail re uklem respond dia minta kasih pada ngawan yang kenduk nak namar kidan ki parlak ki ba jemut ang let konsol na imadam nang rang IDGP jong ni ila ban yaram dia nga minta kasih ngawan kerpat imadam ang madam ngalaya charum cheneng na minta kan kan jong nga ipisa baki pen point rus par pulai ngam tip na ai uta ubri ngam itu bad ki pen blok na ka account jong nga bang athem ala ban them re ka ba withdraw pat ngam la chu namar kila partially freeze. Padang panjarap nang nur amla ngam kimla ban ong namar ba ki ong na baha bale abet siapa kun nakut tadi ki ong itang terus par apply menta yu pinne baha bale bet syaki polis pressure bet nakaliang polis kinla banyaran ngawan polis bad menta kasi ngalawan himadam ai kublai madam ba ikulai banjarap yana ilapha gitu ki staff ki jong i makin nyaram ban taksi kata jangan gila self kila dep ban register cepo Gujarat kila dep sen marki ang hapo shiphouse ni pensa update Gujarat atau yang Andhra Pradesh tu Gujarat na Andhra Pradesh untuk komplain tu beliau na uta pada ki pa block sya Gujarat na Gujarat tadi block bed DGP kan Gujarat kamu kau nak apa bisa itu tahu kamu dia nampak itu kita ada UPI related foreign itu kita ki beriru let's say lang baki link let's say lang baki online ay yung ngamtip na ikiyor ngamtip tiba kano dia tip tiba kano uday lah bisa tiba kano lak nape kata ka pitch ba attachment kadang kidan kendai spa prapunyawut ki beriru keleng bro India baro keleng-keleng kat bangat hone me kelihatan fi marwe ngampat itu nomor ki kan thok kerteng ki ai tang account number bat ka amon keleng on ulak mas lagi khat pralak pun pun try ong try blok to try bablok uang peng ngam tip re ba kila tai pulet nomor ngasu report be marsulap ba kapisa jangan account ka lasha didang ti nga phone be da kata ka portal jongki bat kata ka portal la blok hinang ta ka online portal kani kapisa pin ni mo thai na pin kapisa ti ngan pen phai sa kito chi pulet ki mat pen phai suta ngan itu sa ayo ta beriyo kani kerja tang fi marwe na kerja pun sen pun gini kerja ti ngadang lap ki page ti hadu kendai spa pra penyomot ki beriyo ki ngam tip kiwe ki la amat ne em ti kami kalong tangka jing ai awareness kiwe let's say kidan ki bamat kum bamat manga yo let's say ki susang no kum tu ki sukut lat kira sukut no kira su i la ka i lang kapisa la jang hab ya fight ma benta ka hak la jang da stingka makanaro menta pi ong ba pinwa bersai tama ka put ang bakam jam ti pinwa pi bersai kala athut baha na mang tri business kala athut baha ti ngala ong ru ya no branch manager dadong hanika lanti me haban siom no kabai ay nga namar bro si kata kala blok ka pisala su sakut hang tu ki business bang tre kila sakut ti ong am lali ay namang khandai mga bablok ki blok nashthi ti kalang ka kumta gen galong kajing e pi ba kumnong pli account state bank lalong kum ka to ka account kalong ka kemi tim kikini kidi ban yada mi ki khona jong kumni la ban shu blok bai kum tu khlem ai jing tho khlem ai shthi khlem ong ba pe kini account jong pi kalong kumta sei nak pisah na jong pi la ni ngai i kumta kira di ban ai da i phone la ni jing i shthi kan ban penting kabang ro kam sumkhya kan pagi nong dalam kumni magastit bang kam sumkhya bat kalong kibajia kha kum kini namar ki wi parlak ro ngai kendu ki ong kastit bang ki jong kiro UPI be GPM masih kam GPM hoon Ikli sabar no na tukam GPM kunci GPM ti sabah ro le chako ti le kelang king balang ngai sebab trouble te kubor ta GPM nang
Ngalay dah po bangki ang balay pinang kami GP na gulpe yung kami itu na kay RBI. Ti kaba itu menta di tang kayo no balay pim labi na yun ki ang kisat tat ti kam tati haba kamlong ka apps balay ki pa ba ban install kila di ban wen nga bomlong. Omlong taga GP dengan Di ban na ko bomlong. tagba ulo GP. Chúng ta pertama kita dah sukru jemjar, dah sukru. Kalau kaway do kalau nakalian ka police department nong kim labon pa ki case ki bapli ki lathaj iman bansim khiaro ti jingsang lawan ya thu lawan ni rei nakalian jong ki persang kim la le namar ki phone nang ni sa tao number ba ki an na bang number jong to police officer rei uta u number u ring tang ba kim pek ki officer na si sadahar Tika jeng Bisa jumpi ke Lampung ni lagi ya balik cukup enggak bisa tu kebadan dengan hab ya fight dengan hab minta kasih lagi duduk madam nongrang kin sa solve lang ni lala kim la ban solve dengan hab le dah kes kan ka hau ajang tu Sudah cukup